Hello Ghana for Mobi Akwaba Edba Inside GH TV. I'm so bad no me subscribe to me. Yes, abusia in some Ɛxposɛ social media no so. Maame Ng3g3 ababonti abekasa afa Agradaa videos na just ye belly na obe fie na obe ye no. Maame Ng3g3 abe react to that videos no abusia enya sem keto akwa no wie no watutu bi e de amane Ghana for wade omo se omo pa na ombeso omo kire se omo tumi a omo sanfa Agradaa enkopiem ewo police custody ni yenhwe so omo tumi ampa a chese wie no watutu bi e de amane Sista Akos so abusia enya sem keto a de obeso chi na ne se Agradaa yamani bill na mani be fie no be 8 o'clock no be 11 o'clock or be 10 o'clock mu na so must be break news say Agradaa still na that the police custody tina say adwuma na omoye no kro omo nim adwuma omoye chese trobi omo twetwe twafa adwuma chese Agradaa bill conditions no nanom chese Maame Ng3g3 abetutuja de amane Ghana for wie na wasane bi de egu Sista Akos so abuso enya asem ketwa na Agradaa videos na chese oba fie na nsia ye belly na chese wetima be do fie no videos na chese waba be ya wo de kire Ghana food na say afi the final wetima be do fie no Maame Ng3g3 aka ho nsem be bre abuso no so enya asem ketwa e bekwa koti sa videos ni na ba me show message so be me subscribe button no we bell na won channel like video ina feature watching or comment section na bibia enye kama pa abuso ya nche hono yankoni nkoti Maame Ng3g3 eja wa ba so na watutu bi e de amane Ghana for NHS Sista Akos e ba e beto aso e ba ba start egusu a ye ba start na chese ene Saturday no empire ba na ebedi kan e dia start ase so sabile eye ne afia pokua mesro bomode na tag Royal Pulse ebra onze ye de nyame also yetumi de asori ene hyase na womi na ne eye Agradaa enya abedru fie no saa no de so atiase MacLight e wo se Agradaa etumi maye so memory verse so atiase ene ye de beko ene dwumadie no eso enti agra me enhyase Matthew chapter 28, verse number 54 to 44. Verse number 54 to 44. Number 54 to 44. 54 to 44. 54 to 44. Bible said a daily bedroom or Bali Bema Dakaso. Matthew chapter 28, verse number 54 to 44. Verse number 54 to 44. Number 54 to 44. 54 to 44. 54 to 44. Bible said a daily bedroom or Bali Bema Dakaso. Matthew chapter 28, verse number 54 to 44. Verse number 54 to 44. Number 54. Yeah, mamu nyina makwaba. Sabre ya Agradaa kenkan. Matthew munsam ede amaye yidie. Agradaa kenkan Matthew munsam amaye. Matthew 44, 40, 44. Nese ne, edi jumedi no, esheso. Agradaa, obetumi asesa, ana wontimi nsesa. Na meme die, ene, metumi de mensesi me bose. So far, se meme kasa die, I can tell Ghanaians say until say Agradaa ebe ma ne ho kwan so so obeye nyame adwuma no a obema ne ho kwan na yabono asu foforo until say Agradaa ebebo asuo foforo so so obeye nyame adwuma no a until say obebo asu foforo na obetrase enyan teteye ansana me ana yemubi yehunu say Agradaa woda suma bi adinti watumi ayene asachara se Agradaa soli ya sesei o ye ya was starting ya oye
dem pesa me mama ti ase ne say eye bogos sana pesa me kire mo ye mu bi no eye bogos emaye efrisa ono ene di kama ye hunu ye ema ye hunu se na subo kurano osi turumutu obi oye turumutu ene bo na suo Agradaa me hunu se obi oye turumutu ene bo na su na sabi me no mienu nyina nim se onipa wo ye turumutu na ne ho ntie de ontimi emma wasu sa emma Ghana fo nye den enjintum sa enti no enkofo bi ka se Agradaa nsesan eno metimi ajinkofo bi atum but eno so nkyere se ontimi nsesa obetumi asesa. That is the fact. If only say obama ne ho kwan obetumi asesa so what you say Agradaa nsesan na enei pa de na brabo bia ene ni yo bia Wadi wo pleti asole ne de obetumi asesa. Me pa chao metumi akase ene sa na adwuma na wafa no ebo abra efise na subone nye and she confirm it ono ankasa confirm say na subonye and to top it all e pesa me ka kire ewiase nyina say ya tra social media so getting to 3 years 4 years ama wo hunu sani Agradaa ni suban etie ebre bi beba ebre bi eba beba ebi ana wa hunu Maame Ng3g3 se obetna TV so ana oba betna social media so tembia akwan Agradaa Debbie. Me pesa me make it clear to you, say, Maame no. Say no the current situation no. Any adwuma na wo ye no emfa. Me to me confirm say based on ono ankasa nenu masem kire say adwuma na wafa to no so no eye frakadam won sesa wa adwuma ni mu. Elo nkire say ontimi sesa obetumi asesa. Enti so obehwe no obesesa no fu se na ni gi adwuma ne ho a enkebe boa wono ankasa obetumi asesa ye nyame adwuma ne yie ba se si ame no ka say die me there is nothing can convince me to tell me followers say Agradaa sachra and Agradaa ye born again ana bibi ama Agradaa sachra Agradaa nsesan wa wu tie mi tie ni sesi e enti sa wo kwa na asode a ka hunu se won nsesan na wako sabre ya wako abayi a wabeten kwantempe ema Ghana fo nyina hunu se wasan aba munhia na sore no ka hunu se oye the same Agradaa na wuni mun ndadada fitisika gale pension no oda so ya Agradaa until say obet the super beye yie until say ube hunu nyamisu until say obe fantitiye mu na wanfa Matthew 24 30 40 44 ansan ya ntoto ampapa so eti sabre ochina Sunday yeda sorry na sa wosan se wakwa Agradaa sorry na sa wabuwa you can't come here and blame me. You can't come and tell me that I should come and fight for you. I will never fight. Because mama what you say, Maame ne yo, ene ni niema bebre kire say, the woman is not a changed person. So me time me de kwatena adwuma mu me fa me so camera me fight ma.
Me time me di no aduane ama me kunu di asi me ma asiesie me fie ama me fie ayehram ai kotwi me makeup akwa kwahye matale bi akọ me party akwaje mani no me mfa me so camera ma wo tie me eti se Agradaa ya mu ati asese won sesan na wo kọ eti se okosi wo na dan bugu so osaje usika de obeye wo san ye wo a me time me di kontri makeup no me di betri makeup the video ato so but I will never come here and fight your fight uko no de oye ya who the camera be su anim and I be go police station so what you say many Agradaa our personal problem and me am say personal problem na me Agradaa wo no say me twa so me engege me say me Agradaa our personal problem na yeah engege me twa so too much of everything is bad matras ye hu say me twa so but that will not stop the fact to say the law cannot work and the victims cannot get their justice. Let the law work. Asamne ko. So what you say? The victims will get their justice based on the evidence they have in the court. So what you say? Me ba be chere ma adwene. Me say I will come out and fight with Agradaa again until say sao ayi brodoma ene kokote. I started so mo yen kwasi asem. Then me hu so na she o machi o mujimi. Okay. Agradaa ba wa be fie. Big ups to Team Broskoto. Ro Van Dams Mokao. Mema wobi biala kwaba. Ohe mensa ebonkum ya. Engege mi na mi gina ono. Na me ka cho se chain na da mi komu no eye set. Ebi da so ho. Sa wo pe chain na da mi komu ni bia. Metumi aton ebi ama wo. Ebi wo ho. Nipa na woton sa chain no eye set na somade ni bracelet chain na eda Agradaa komu no. Eno so ne set ebi wo ho. Ni nyina ebi wo ho. Die edami komu sesia no set no eno ne buo ewo soro echen de Agradaa komu sesia no until say ebi a obekwa akoye ni gold ne de ne buo be ye de achen de dem mi komu no de Agradaa komu no enye gold eye ne mi toni bia en de ebo ne wo fom. So what you say? Eya dia me toni bia batanya me na me ton ma no. Me de mi nintro. Efe Sego eti say Auntie Victoria Sego we. Etiefo Agradaa ba. Yes. Agradaa waba. Na ene ewo say Agradaa atimi aba no etie na wo say ne madam me ye ba wa be eye me eno starting to kwa wo me so me se me nkon to kwa no eno no apushi ye ena me be promise no prophetess GNG amoni jemfu a eti say me nya ntokwa osikani a wabeto ma de no ma me check ya any date me kokan ya wo say me ma wo ye advert ma me diago advert e ma me ma osika to west your go chain eti say me de wo ka me ni kwasa wo da me ka e na me say for where not even a gege broskoto so what you say. And I'm so not even engage broskoto. Me catch them and say, me a drana jua, agra, me ya unana, and you know it. Agradaa unante a cheme.
Me by nature no. By nature no. Yedi tumi ne wo mi o. Agradaa me tumi ne kuta me yedi wo me. Me kuta sa gift no yedi wo me. Wo de wo na de frakadam. Eni nam Beni, eni Botswana, Togo, wale bale bambole, pipe tumi, di abebo korono. Me beka chira Agradaa sa Agradaa me. Edwa na jua wona nane me enti mi so rough area. Enye sa, by the time I will finish with you, I will close your TV down. By the time I will finish with you, media bank kapa ebegunsa. And me Agradaa nana en Agradaa ne boss Maame Ng3g3. Me make sure say me de osie ebe yoyo. Ebra na emema kentinka ya beti ya pafu. Ya no tose. Ebi muti kono bloggers bi no mo. Emu ma bloggers, mu mema bloggers. Etama na threatening statiba. And tokwana no ye tin a emema dim oba besia mi Maame Ng3g3. Ebeje ho be twe me se me mra me gina ntokwam. Na they will support me no. Edru emfimfi and omu nyina adwane ja Maame Ng3g3 any raw Van Dam. Big ups to Akosia Good, big ups to Kumase, big ups to all real Van Dams. Those are the viewers who stood up my side. Mese meme nyina adwane. Meme nyina ye ma o social media. Because yesi ebe kumo busuafo. Meme nyina adwane. Na meme de mensa ebe semebo akase. I am the Sika Gale destroyer alongside the real Van Dams. If you don't get it, still forget about it. I am the Sika Gale killer. I am the Agradaa ne matam. Ne spiritual bulldozer. She know it. That time no. Na adiane mu ya de nankofo nyina gina. And we osan baabiem. Me se Agradaa wansesa. Me hunu se nyankopon afabo kakraka. Na nyame ni abrɛw sɛ wototo ahiafo botom Agradaa Agradaa si minyai me si Agradaa me hunu aboa kakraka bi nyame de banyoma wo Agradaa si minyai me se Agradaa me se sawo wa ma ahiafo ho anto wo mo sikani abrɛ sikafo wo ho na abatoto sikafo botom no mo ni bia yalefo nyanka ni nkunafo ena obaye wo mo saa Agradaa mentwema penny ye use social media platform ya penny ye tutu ye asoden alumba betu Maame fuantie efutu anatina TV efutu enkofo tu Maame ni swade hu enkofo bebre bloggers enkofo manasi na bra omo eni swade hu na omo hu ne ye nyina no Maame ye ntio eni swade hu na viewers ni hu ye emu asofofo mu konhyefo ehunu ye Maame se chinchine atwa wontie ene nyame de buo ya nwoma no wakoda ni bini ho ahua ne jonso 2 months ni waba back menana ende ya na metimi aye e wo se me ba ni ebe welcome no kama swati asie and we are the Brascoto team. We are the Sika Gale killer. We collapse Sika Gale by creating awareness. Because yena ni ano a deeper sa timuno. Van Dam's captions na no thing. And get the Gina standby. Yes, I'm twa. Nyina tetiada. And so man can start here.
Now we starting to kwanu entimi anwia. Ube kremu wina. Me say Facebook kakampe o say yeah. The Van Dams yo yeah. The Van Dams my adwumani nyina. Adwumani ya modia Team Broskoto we are large. That mani ya kuntokwa no ene omo a ene bi mo abeki kanwi no omo ya Agradaa na mfufuo. That mani ene Van Dam se kuntokwa no. Na ebi pataye. Na bi ayo patafo si yenyae omo nkontokwa ni bi o. Until sa Agradaa be di wo matem. Eno mu di akro. So now egege me say I am not fighting Agradaa again me na me de me ho. Enam si me twa me ntokwa so. Me twa me de yes me nkubiem. So anybody can fight Agradaa with her own interest. But me de ene say me ni team, we will make sure the victims will get their justice and the law will work. And I put it to any organization bia. Say now, my little girl is home. My little girl is back. So, who's your organization? Not social media, yeah. I'm making effort. Social media, bloggers, and ebimo viewers, ebinomo caption, and to me I'm making impact here. I put it to any organization. I put it to any person to go and close Agrada's church and let's see. Abra assembly work court. I yenya my judgment. Me pe be mani or baby or so okuta shua. No okuta shua bodo. So on fa credo nkoto Agrada's asodi. Me se me pe oba wase wo no. Ana achi Agradaa tum. Nenye social media campaign any impact. And ama adro ni attention the pressure to Ghana mpanyimfo so. That's what social media impact and to me nyashi no amumom na te Ghana. To me na soli kwatena police station yeah all night to police station. I put it to them. They should go Agrada's house and send her back to their cells and let's see. Ameka cho ye kiss ni kutaye. Credo ni kutaye. Ultimate psycho kromoti team engege alongside Van Dam and more pobiada and Timinina. Obua, what did he? Oba Choromami, Obiabua, when it comes to Team Van Dam's. Obiabua, when it comes to Team Broskoto, we are large. Obiabua, we have lawyers, we have ministers, we have police. We have a lot of people. We are big. And when we start, we are the masters of the game. We don't joke. And there was a Agradaa up no timid in a wokoma police. Mabeka sa same way me come se montiasie. So what is social media na se wo? Anya Agradaa na disika kwatena TV show. Ni Jimmy na apostle entry 2 ni fo so onya Jimmy no lumba of a lumba 2 ni fo so onya kwasesem no onya nsimu no na se me say wo ye organization na se wo una wo set Agradaa apo ma make ne kre fa wo koma police efisa wo wato mla wan fa wo koma police mi duru kan na pe baabi fa utishe because me am so nsa amachu boot at the Wama Ghana police. Now me said ya was say or your pa no ya bema I will tuya kotie Agradaa is back home. Sanko fa Agradaa ko cells. Me say fa Agradaa ko cells. Sa edru baby ne Nyankopon ye na ade a nyame oye nkunfuo woni wo bia nche na ni monyam. Nyame ye nunkumfo maame we ye maame a wadi bone ache
ehiafo bi esu ache maame we ntie to dwam based on wo hi krasi maame we kunkum nipa maame we ni nsa wo moja maame we ya didwiri mu ache maame we ya diboni ache na nanu ya ba ni emra me ya ehulele na so be Nyankopon ani monyam afa onyame te no te kwakwa etimesi any organization I put it to you fakredo koto Agradaa asolimu Sunday Agradaa ya asole. I can only advise my viewers not to go there because my meaning is sign. But any organization me se won fa credo enkototo na asole ni mu ana say baby first no ya asole foforo no onko stop na asole no be any Sunday me pebema wo so otua cheba ana otua kote no so your organization leader on fa credo nkonko to Agradaa asole wa blast wasem ne wo court na ya ma judgment me say Agradaa wo fie enti organization oso wono wakasa Ghana law kasa okasa mpanyifo tie me say Agradaa wo fie onsan kofa Agradaa go back to cells edu baby na nyame ye na djuma kasa ma ne ma aya abroad man nkokoti bititi akire munye din o na se etu mfo afutu a yetu Agradaa wantie no se afutu ni bi se etu na se wantie na se wo ye nioma too much osi woni obi beko ekun na opesa oni ni pakro kono akodi ekuta wa opesa oni ni pakro ne kuni nyina no we yakodi ni nyina a chede no that guy said the person is stupid. Oh, you want to fight with somebody, but all your weapons, you know, why expose your weapons to the person? Do you think the person is stupid? Or weapons upon weapons. Such a you can never fight your enemy. Weapons. Any baby, I want to and you will win that. Next time. Momra metie ye Jimmy semi bi na momfanya adwuma na next time o se no tamfo bi beko a watumi awe ne na wa ye wo be san wo tamfo ne ho ama banka bade agu wo ankasa wo nsa me say ene Agradaa aba ye man welcome home there was Agradaa da social cells na Agradaa wo fie o mesene fa Agradaa ko cells back. Na any organization bi also what to me check Ghana law. Abra ya ma judgment. Abra ni pano kro nyam pi guilty. Ni role nyanko so starting ni nasem. Agradaa ya dini ya cheno ni yamano eye. So otimi meeting ni bills a. Enka dani ya cheno no ano. Yama ni ben ko wo fie. Me I don't see nothing ade bia huhu shows here. Ni case no nkyere se case no asay. Case ni da so ye den. So what you see? We are this master of this game. There's no way say wo. Ubeti me engega to dami atim kwakwa. Hey, we've been in this highway for long. And we know all the corners. So what you see? Utimine to dami timi kwakwa. Etimisi do ye bema no yoba. Organization krono so no kasama Ghana a police fo nyina e sheki no na mom enye campaign bi ayete abonten e kasama ye viewers ana kasama police fo obi aye engege page ya ye tumi kasa e ma police fo nyina tumi ko report engege me tumi fire wa ha na police fo afre se ko kachile ngeke se asemu enye se netie asemu enye se netie wo se wote Ghana panie to for ma me mete ya me huru che ho me mete ya ana sententan ato ana sententan ye adwuma de breme minim ye ekoso me kasa wo se wo na ate Ghana nti ye tetete dem yankeka ya no ntum ye tetem wote abonten. But the court in Yama Echoes underground, we can break
at security be a koso. Agradaa fie ya wabai. Consideration be na abem. Me, I don't want to start anything again because assembly will cause. But I will not stop the fact to say, Agradaa willis now, yeah, willis, you know. When you go to the deep down, consideration be abemu, baby. And Tina Coffee TV, yes, Coffee TV, as more de buy no chan true. And yes, sir. Ama brago and some more di can be kind sana mamino coffee that day 12 o'clock. That day coffee be breaking Agradaa that so assassin. I mean can't say me chill. And no pa 8 o'clock. Na Agradaa that so fear. Now wo ba catch the will be sa wo den womla kamla mumi and sha. And ya kamla no di be sine. TMA. And so one Timasi ya and I won't shed on Timasi. And I won't shed on Timasi TMA. Yes. Agradaa bae or the camera a synonym. Yes. I have nothing. Because prove so buy one me do obi atem. Or buy one me cancel for one chirobi. Or buy one me do obi atem. Me boa. Or be sign or coin or coin. And ya mami yenu. And the content is a video now. Video now here, you know. What they prove atrobia. Because onipani wo fie adana najo. Onipane dru fie. Anase nipano by 8 o'clock we dru fie. Nasa 11 o'clock. Ube breaking news sasto nipani shemua. Wa abra no pa 8 o'clock. Ne nipano kula edeni fie mpaso. Na say 11 o'clock who be breaking news say nipa no da so hyemua na be ka say police ni bi na ama o bad information na police fo bi na omode call na wo no me ka kire wo say so be ye wadwuma ko ba bi ai oda no ne enche so na te we fa wani te wo na so wanfo ani anto na say wo ye adwuma toro kan ye e dia bepe momo a ye adwuma ne yie. And yes, I get me mama and Jimomobia. Mentiasie. Mentiasie, my home pomomo. Nasa wo bat 20 times. Ebe bomb a kutia. Missume Jina habo a kutia nibi. Swatiasie. O pesa oka asamwa. Fawani otigana yet them yet bloggers yet them yet abrochile. But I am announcing 10 times be a juma wo inside job my enti. Ye pure information the Bible. So what I say. But what Ghana? Who drew court to know which in a bonting? Who drew South Agradaa da ujina bonting? Unfa when uni. Also tia bonting uti social media. Ye can't some an abaji chinye. Messi Agradaa wo fie. And if you want her back to Salsa, what in if you find a back? Sa ko fane kosels. Atie for Ghana this year. Agradaa ba. Efie, eye baby love. Sister-in-law. Baby love, sister-in-law is home. Yes, that is the truth. Ewofie. Wakwada ni bini wama ni bini wiyani yepa. Wada ni bini wache. Swati ase. It is a washa Agradaa video ye dasu ya. Me baba chere mwadiye. Me baba chere madie. Ende mene mo baba chere enema bebre. E was a video ya edasui. Mo me enko commercial break bimra. Makane emeka wi. Pala fa ka chere wo mo. One me anantepe. Chere wo mo ne emitimi ye. Maame ngege tini bed wa ngoka na wonkan. Pia. Ngege wada. Ngege wo nipa bia wa nkanen tukwa. And you can when you get one Cassio. So I can inquire about your answer. That is engaged for you.
enti nkoka no yanti ne ma bi ase maame ngege ti ne ba bi wa nkoka na won kan ngege wada ngege wo ye nipa bi a wa nka ne ntokwa ane won kan na woni mketo na woni mkase o. Okay. Palafa Agradaa motia kwetia. Wawie. Me pacho sa mushe video yi a egusi ya. Engege mina me bia no. Ena Kokobo, the new lawyer of Agradaa. Kokobo. Kokobo na bia wono. Kokobo lawyer. Ura Agradaa su ne tua wono. Agradaa. We are the evangelist Rasta Puopue. Pacha uba ubetimi atwra mame. Evangelist Rasta Puopue suna. Evangelist Rasta Puopue so to back. Evangelist Rasta Puopue. Pacha ubetimi atwra mame. Evangelist Rasta Puopue so na bia wono akwada ni bi nwama etiefo ye beto so na meja ya homa na tum royal pearl waba tag ayini bom ene bi beja hildadu ama Ghana fo akere adwene bi obi apese wo kere efutuo bi obi apese otu Agradaa wabai ubetumi dia wo pese o ka kere ngege kura betumi afra ka kere me na mom monhwe sankofuo yi a edi Agradaa achi metime de mensa esi me bo se onipa ye ne starte entokwe a metumi aka se onipa ye ne starte entokwe ya enye common enemy fight ena woko Boga Kanzo, American Boga. Agradaa motia kwetie. Agradaa wie ye. Eni nani mugwasie. Eni Agradaa adofu ahwete wa Agradaa nchen nyina. Boga Kanzo. Boga yi. Achem sechere palafa. Yes. Nabiana nefu ete ne la long shirt na ete ne la long a shirt ete ne la long shirt onie wey eni nipa me engege metime de mensasi me boaka se onko common enemy fight yesterday Agradaa fight no with him. Palafa. Wamu tia bonten. Brodo mane kokotifo na yejete wa bonten no. Enyina omutaya Agradaa achi kono. Enyesa Agradaa no hope na asemo. They are fighting because of engega onene wasemunti. They are fighting because adwene hini bi onene wasem. Na tine TV onene wasem. Viewer bi onene wasem. Reverend Isaac Owusu bempe bi onene wasem. Sofu bi onene wasem nti. Then ye nyina nko support Agradaa, but they never like this woman. So Tracy on previous comments, on previous videos, on previous ye contribution. Omo makani na aya common enemy fighters. Listen to me. They can still hate this woman back. Me say, omo ene womo po premier gawu abontini nyina efa. Enye omo ni Agradaa na wo personal issue. Ena wo trace womo record a
Agradaa nhyɛ and did most of them attempt attack woman. Na di kan attack Agradaa. It is Agradaa man adwene ye ne say our fans ewo social media, our supporters who adofo social media there and ye wagwa. Those are the people they are fighting common enemy fight because when get washing, so for being washing, na do better be washing or be washing tia. That is the truth. I am telling you the gospel fact. Yes. Enti say Agradaa man adwene yen say wo adofo a me say wati onipa na woku genuinely yene ne ko genuinely enya ebia engege nwa hinti anasa sofu bi nwa hinti eya palafa Agradaa motia kwetia omo maka ni nyina. They are supporting Agradaa because of Pastor Entry Manasseh. Because of Manasseh. Because I was a back door. And some of ya come ya kafa Agradaa who back door. And ya Manasseh no ni nyan tokwa. Can ya come ya? Otimi koma sa post to we. And can ya come ya? Otimi koma sa post to we. More. And can losing TV. When I hate Agradaa, losing TV for. So what you say? It is Agradaa who say word of phobia. They are supporting her. Wegwa. Se sabre Agradaa was kakasi bi de ma out wa. Onipa was wo tua ne kama ne ye palafa. On tua on fasikani nyina kamom no fama amankrado ni. Enko tua DJ Makuska. That's it. Omo makani nyina ye frefre kobo. They are fighting common enemy fight. Sa kokobu ya wadane na ho judge eniye se lawyer. Kokobu na bia so no. Sama ka kire Agradaa new lawyer niye. Enti Agradaa case no afei eniye bedie. Na ka wo hwe kwase ampanyini bi te se wo ho ahi. Ne ho se aburo mu moa. Kwase asa agimifo bema. Igwe knocking it out. No. Oshanwa. Shen sama watna social media. Ekamfa Agradaa. She Agradaa enya problem awodem. Afena wo hi attack Ghana police. De Ghana police. Eniema wo hi be ye na bonten no. Se kenye nyame na ma Ghana police bi akoma. And Agradaa kasabre koda so dem ka consideration I have information, a lot of underground information. And I can boldly say, Agradaa was considered. Eti mu amoti abontin edwamanum ne niema and Agradaa meeting on the condition ti and wabefie consideration biabem eno na adana me mpesa me kire masia say house arrest ase wuti fie na so sanction bi da wuti so me kama me na me hunu ade a metimi di atodo no na no so me ndi na ye so ati ase ma me kasa court 9 bill no onwie ana court 4 fo obeche no se ka court 4 fo ankoche na nko okofie enye na enany 3 days news we ba bonten kire say court 9 condition no on finish nwie so ati ase se me kasa consideration bi abam na say of yes abrochira ya beka say house arrest but Ghana ye nim de yom besi aka no on beka say bia ya consider no but Agradaa say koye be ma e koma drain papa na de na e koso no Agradaa ma me ka say minchiro things are not over yet. I know say videos are we here no you are try say who prove to your people who don't like you, who prove to the public say who fear, who prove say and kofo aflen kofo so mimi so be free
say a extension to where you so, which is I'm not the one who am a kind. So what you say? Obi na flesh show so. Fine. O producer obeba to wa we ne dofo. Obe so oba na asole abla na asole. Na me obi nkosa baba we asole. Ensa me ye problem. Emma me mfa me tam me tra ha me ene Agradaa e me kontokwa. There be Ubetimin una akọ na hunu ne de ye wo. How long gonna matter social media? Getting to 3 years. Na ma create Agradaa who come page ho Agradaa awareness creating kwa kentema. Na sa wasa akọ biem. O sa di na chi ko Sunday. Na udi na chi ko Sunday. Me na meso life o se men ko biem. Me fa me nsa me wo wani ansa no se maami we on satrai. Until so beko akogba asu foforo asachra akontitiye mu na wayi matioti 50 no de beka ho na free matioti ansa na mingege memete ya metimi atimami we ho dance sa fede wasachra ana won sachra until so wayi 50 na free matioti so ate ase dia santo so mienu kokobo new Agradaa lawyer and a me launching at Cheremono. About me launching no, meaning the titles Ebano. Now more trotch on the title, as unto a blast, I see you. Muntie. Abrantia ya wada Mfifi BJ Kokobo. Me ba chotro. Ube to me a friend lawyer Kokobo. Lawyer, a man have to survive. Lawyer Trumuho. Lawyer, when I talk, you don't talk back. Lawyer double wig. Swat yas ye. Said you when you know bet me dear friend. Pacho monchro. Lawyer Pels. Ede a yenego. Me pacho me mubo dini be monchro mami. Lawyer Kokobo. I got a new lawyer na me boniti ne mlani e dia mamuno. Eye Maxwell Ano oye. Lawyer, a man have to survive in Europe. Lawyer Trumuho. Lawyer, when I talk, you don't talk back. Lawyer, double wig. Lawyer, a man tally. Any ma emokas ebesa. So what yes, yes. All these people are fighting common enemy fight. So never think of say they love Maame on here. They almost there be. They are fighting. That is the truth. That is the truth. They can easily turn against this woman once again. Okay, now, if we Agradaa new lawyer, Esuna Emra Agradaa befie. Yes, the Ngege Sikagale destroyer, the Ngege tender TV breakup. The Ngege Sikagale killer. My little girl is home. So whoever, any organization, I was so a champion. I want to see say enumerate or back to cells. I want to see so what China or ya so they are or they credo back to Nasodimu. Abra. Omuntu min snap back. Emma law no nye juma. Na se law no anko seniye. Ghanaians pena justice ma. Then we start making noise here. I tell you, almost fa credo. Mami ni baby na solitina. Obeya solitina. Any organization can go and lock it up and come and break the news. Ebebo yense mama womo. Agradaa ba.
Agradaa waba life. Media me umpe no kora me untimi ni minanti untimi ni miniakro. Me obi ase umpe no kora. Me obi ase umpe no kora untimi ni minanti. Because nye me ena me nye wo. So ati ase ena die kuta me ene die me hunu no ebi nkuta wo. Etina sometimes me no aya me nhedam bremu nipa. Sometimes ena omo ema comment no. So ati ase. And I repeat again. Me say any organization or send a boss kuta shwatelele onfa credo nkoto Agradaa omu Ghana mlaso no onfa ono ne selfishness momo interest ni sika bi openti ade amankofo abie office amano no me say so ase bloggers to them and ye dede hunu dia me see any organization, I repeat it and I'm read my list. Me see what Agradaa be na sorry no. Any organization or see blogger sit to them ye de hunu no. Or te Ghana. Omu Ghana mraso. No fa credo nkoto Agradaa so yini. Agradaa ba. Na osha Agradaa appearance of the bar life ma. You can see Agradaa when we binina maneswati. E binini pampanya kwa Agradaa mu. Na se wo de buntu di ente se buntu ncherema, buntu kesiye, buntu kalala, buntua ebon, choko buntuo, pras bukum, buntu kesiye. O de buntu hu abede wetimi adidi ama oni pedua ye kama. Eti wo Agradaa appearance ya or de wo kamle mu sesi ya. Agradaa look different. Agradaa swati. Na seni Agradaa swati no you spiritual eye. Sana ne spirit swati. Vim no eni hobim. The spirit of vim no. Choko bine dum Agradaa spirit vim no. Choko buntu kasiye. Bukum banku buntu nchirewa. Dum Agradaa fine. You can see the way you people know this my little girl. You people know my little girl. Nanka spirit no wa kenye say you. Nanka nsa wa she eyi. Wa tete jinsi anyway. Vim ne wo form. Ebi kura kenya nkofo bi abede no anka wa ama so hu. Ka on just on rest we on feeling we on revival we on say epumu kura na mso nyankoto epumu endwale epunchini so ni Agradaa ni mafun o de fruta kakra na atoso o sha Agradaa ni ma nanim na atwa ya yo se ayi obatan ya wawo foforo kom de no ne swate when you come Agradaa swate and she don't look happy. She is not happy. We know Agradaa ya ebino chokobuntu no ati pose so guy ne akwa ne film ne wo form mo so se wa ye fresh. Mwana mbeka so aye fresh na apart from fresh dey na kamba use amano mwana mo encourage ni kakrakra mo encourage ni mai ba mo ka no crunch ne so ati wo look different. Even fruit na wo dey ato ne sokora no still fruit ne cry ya reject no and she is not happy. Even all sile kolano all sudden crown, you can see the Syrian crown and it in the city anymore.
Eni tie ni ahomeka eni ni sidie ni mu. Swahu. Eni tie ni. Swahu. Eti dia ka che Pastor Eric say won to me ka metra ni position. If we say bra ya chi Agradaa ne lover boy no. Esiama edwane jan. Siama tete. Obi ani wa odi esiama atem. So ti Pastor Eric bra betra wo duty. Eti uza den ko focus Agradaa friend wa banka relax. En ko foti abonten e de no. Se owofi a womla kamle mu miere. Eno no so aba kamle mu amware. Oba kamle mu a wo sase on relax. On relax nanka wo watro no a wo bedi egu akire viewers no. Enka nanka Monday wakasa afa ni yi no there be why expose watro no. And which is fine. We are the masters of this game. Tim Broskoto. Ojuni ya huwa wonte asieda. Share. Mayweathers. Yadi ya sa aguro we yeni o. Ha we so ya wa aguro bi a Tim Broskoto team. And try so ni yebedi. Kwa uni yedi aguro bi a. Ye ebeto kwa. Enti Agradaa ba na oba life no. We prove a chile nkofo bi a. 8 o'clock no ofie. No musu be breaking news. 11 o'clock sa Agradaa da so that sells. Enti Agradaa we expose organization bi atro bi omuni be gu framem. Afa no mani abere omokam. Shedi eye bloggers. Ye de wo shedi ye be shedi back. Si aka akire wa mo yedin. Obo bloggers nko ade a. Obodin no. Tramba kasa bloggers yetete them. Yetete them, but we can work better. Abra yanjiji momo. Now him 3 years ni ya fight you. And get 3 years ni me ma fight it. And I never ask money, momo money from anybody. I never ask anybody to open a office and pay my TV station and pay my everything for me. I never ask for sponsors. 3 months pay. Be office. I be momo. I be pay momo money. I be pay support. Na ka say better. Anya better sir. Because your sponsor wo ujume die bi odi yenti. O ka say better na wo wie. Asan aba be kum edwafo ama wo aba be didwa. Now share. Ewo krom ewo agopoma weso share media mensha mo comment yo ena mo comment kura amatro no me read ye ena nya ne wo pe na me betena ha be ka ma wo to ate ase se oba be sia 3 years me de me my life at Rex. Me Ghana, me ma Ghana, me do my life at Rex. Me de me marriage at Rex. Me de me life at Rex. Almost 3 years I was fighting for the same thing, the same cause. How many times I say me metra? I can't jam say mama no one such rai. Etin kwana asole dem. Na sa wo kwana so waji usika. We are still fighting. We are still trying to say the law will work. And to kwa baby na apesa me nko. O fa wani mu sie. Na me family life metal risks. My ye bio. Ti ni opese otoaso no betimi atoaso. Ni opese otoaso no betimi atoaso. But ye no. Ya majiji momo money o. Ya me check Facebook for say omomo ayeni emiebie eye offices ye pe offices ebiebie ye pass ye ne office ne ye pe ye de be ko TV so
me say adwuma no mo be ye na mo mo nso de ye ma mo nje na nka mewu na nka na nka se na nka adwuma no eda fom on sere kwa awi abebu nipa ekutia ni amankade me say dia wa seti Agradaa apubia engege me se fa ho koma police yes by next year what is me do Ghana next year pe shia me baby ami wo bia na me am fa nko se want me nko nonsense obi timi be gina ho ba be kasa na mo shase na mo freso engege kasa pe no ma be so me ma no engege kasa pe mo so oye opetokwa na ya start ni ya di no momo number beto ho na ka se adwuma na bete to fight Agradaa yemfa suonyunu na fight Agradaa o to fight Agradaa and win and you're classy and posh. And if you are classy and posh, now this is the time you have to fight and win, and let's see. Niamo yensema. Wo besa ko yi preko efina techem. Wo so besa white atade agina konkonso. Wo betimi yi preko efina techem. Abra uhunye that yourself. You can never rescue a pig or a pork or a quail. You can never rescue a quail, a pork, a quail without dirty yourself too. Shit. I'll grow in a woman so go. Me pa chro mami. Mo am pesa mo chro mami. You can never rescue a quail, a pig, a pork without dirty your own self la. Share, who bet me a shatali fufu se ukoyi preko efra techem. Abra you come out ultimate dirty yourself. Share. Me pa chro. You can never rescue a quail or a pork, a pig, without dirty yourself. If you are classy and posh, Pachoba no bekan John 11:35. Amen. Nako. If you want to be a proper posh and classy, you just come out. John 11:35. Jesus' word. Amen. Nako. But you can never fight a pig in a dirty stain and come out clean. And therefore, Ghana this ma. A dinner ya bubo watching neko. Menono. Me did the engage the broscoto. Media oya na mabubo margin. Neko. Wala wisia so yes mami digi ana otimu se waso japa che se otutu bi e de mane e Ghana ni Ghana for our expose you mo ene che se wade omo na kraset omo pa omo nsanfa Agradaa enkopium e court na busia se wa hu de wi a ensem na esi akwa insta mami gege atutu bi e sa de ama Sista Akos ti sansem no so no ye hye de bepim ba bia na ye de bebre ha ye insight GH abusia message be like video no na wa mia subscribe button no wa mia be on wo nchen no na wa kire wadwo comment section na kama pa na bibia aye fe meso nyakopon sho no onyo kese se wo jimbre na oka me hana mde ubesi makrawo